Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Tandanakushka krikkunapaqqa shuktik krikkunawan tandalla Diosta mañanaka mayvalikmi kan. Chashnakaqpipish achka hintikunami yuyankuna tukuykunapaq ñawpaqpi mañashkaka ashtawan balik kashkata. Chashnakaqpipish achka hintikunami tukuykunapaq ñawpaqpi mañanapi ashtawan krishpa tukuchinkuna. Shinapish kungarinkunami wasiukuta wichkashpa ñukanchiklla y a Dioswan rimanaka mayvalik kashkata. En medio del fuego, tú me ayudarás. En medio de las pruebas, tú me ayudarás. En medio del llanto, me consolarás. Me consolarás, me consolarás. En medio del fuego, tú me ayudarás. En medio de las pruebas, tú me ayudarás. En medio del llanto, me consolarás. Me consolarás, me consolarás. Son pasun imanaza, huyag Dios bendeciachun, pagi kikinkuna que tiempo ta chikanchishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapag. Kunanka kishpichi Jesucristo imashina mañanata yachachishkata rikushun, tukuykuna riksishka yachashkamikan, kay Padre Nuestro nishka. Imashina mañanata kaypi Jesucristo yachachikun. Tawka kutin ñukanchikka shuktikkunapag ñawpaqpi mañanallata yuyarinchik, chaylla balik kashkata rikunchik. Shinapish kunanka rikushun ñukanchiklla pakalla y a Dioswan rimanaka ima allikunatatik ruytukun. Chaypaqqa rikushunmi imakunatatik yuyaypi charinakanchik, imakunapitik ñukanchikka pandaritukunchik y a Diosta mañanamanta rimashpaka. Kikinpish ñukapish kayta yurinkapaqqa nitukunchikchari shuktik ladomun rinata charinchik. Mayjin karu llaqtamanchari rinata yuyakunchik y kay punllakunapi tawkakunami karu llaqtakunamun rishkakuna. Karu llaqtamun rinkapaqqa ministerinmi shuk papel, shuk documento, shuk permiso sujechina. Yurinkapaqlla kunan hawapachamun rinata yuyakunchik. Kaymanta hawapachamun chayankapaqqa ministrinchik shuk papel, shuk pasaporte. Imashinami shuktik vecino llaqtakunaman shuk pasaporte illaqqa mana yaykuytukun, mana chayaytukunchik. Chasnallatikmi kan nitukunchik hawapachamun chayankapaq. Chasnakaqpipish
ñukanchik ya Diosta pagi nina kanchik. Hebreos capítulo 10 verso 19 rimakun kikin ñuka yaykuy tukushkamanta kishpichi Jesucristo pag yawarmanta. Chaymanta wawki panikuna Diospaglla chikanchishka ukuman Jesucristo pag yawarmantami mana manchashpa yaykuy tukunchik. Kishpichi Jesucristo pag yawarmi tukuy krikkunamanka shuk pasaportita kukshina kan yaykuy tukunkapag ya Dios mandakun ukuman. Diospaglla chikanchishka ukuman Jesucristo pag yawarmanta yaykuy tukunchik. Kay ukumanka mana pipish mana tukuykuna yaykuy tukunllachu. Tukuy krikkunamanmi kayshina ya Dioska ñukanchik ya Diospagman kuchuyay tukuchun kushka ya Diosta mañanata. Ñukanchik chayay tukunchik hawapachaman ni tukunchik. Ya Diospag ñawpagman yaykuy tukunchik ya Diosta mañashpa. Diosta mañanami shuk pasaporte shinakan kikinpag ñukapag tukuy tandanakushka krikkunapag. Jesucristo pag yachakuqkunaka rikushkami karka Jesucristo mañaqta, Jesucristo paylla Dioswan parlaqta. Chaymantami yachakuqkunaka yachachichun nirka imalaya mañanata. Jesucristo pag yachakuqkunaka mana mañarkachu predikanata yachachichun, milagrukunata runata yachachichun, ungushkakunata allichinata yachachichun. Mana chaykunata mañarkachu. Ashtawanpish yachakuqkunaka mañarkakunami Jesustaka mañanata yachachichun nishpa. San Lucas capítulo 11 verso 1 pinin apunchi Jesús ñukanchiktapish Diosta mañanata yachachiyari. Chaypajka yachakuqkunaka discípulokunaka rikurkami Jesucristoka Diosta mañaq kashkata. Diosta mañaqpika ima tukuqta rikurka. Diosta mañaqpika ima mancharinakuna mana ruripajkuna ruarirka paqtarka. Chaymantami yachakuqkunaka chayta rikuchichun chayta yachachichun mañarka. Jesucristo ya Dioswan comunionpi karka tandalla shuklla karka y chaymantami kay mundo kay pachapika imakunapish paqtarka imakunapish tukurka. Kallarinchik San Mateo capítulo 6 verso 5 pi rimakun yachachikun Diosta mañanamanta. Kaypika ninmi kankuna mañashpaka entendinami kanchik kikin Jesucristo ta shuk katij kashpa. Kikin Jesucristo po yachakuq kashpaka Diosta mañanata yachanakarka. Chaymantami nin kanka Diosta mañakushpaka ama chay mishkishimi hayaq shunqukuna shina mañanki. Paykunaka shuktajkuna rikuchun nishpallami tandanakuna wasikunapi ñan muyurinkunapi shayarishpa Diosta mañankuna. Chashna rurashpaka kayllapitagmi hapisha nishkataka hapinkuna. Chashnatagmi tukun. Chinashpaka kikin shuk kashpa. Kikin Jesucristo ta katijo kashpaka Diosta mañanaka kambaj kawsaypimi kanakan. Kikin kayta chaskina mana chaychukan Diosta mañanaka. Kikinpaj kawsay partemi kanakan ya Diosta mañanaka. Oración mañana shimika tukuykuna okupashkami. Kay hawaka tukuykunami rimashkanchik, tukuykunami mañashkanchik. Chasnapish allimi kan ñukanchik rikuna entendina mañanaka imatij kan. Mañanaka Dioswan rimanami kan. Mañanaka Dioswan apanakuyta charinami kan. Achka gentekunami mañankuna mana shuk apanakuy mana shuk riqsinakuyta charishpapish. Gentekunaka imata mashkankapaqlla Diospagman huchuyankuna. Mana sustarinchikchu ya Dioswan shuk apanakuyta charina. Mana shuk yaya churiwan apanakuyta mashkanchikchu. Mana chayta munanchikchu. Ashtawanpish ñukanchikka ya Diosta ocupashunlla ninchik imata paymanta hapinallata. Ñukanchik wawakunawan rimashpa mana munanchikmanchu ñukanchik wawakunaka ñukanchikta ocupachunlla. Ñukanchikta mañankapaqlla rimanamun shamuchun ñukanchikmanta imata ruhichinkapaqlla huchuyachun. Ashtawanpish ñukanchikka munanchikmanmi ñukanchik churi usushikunaka apanakuyta mashkachun. Ashtawan riqsinakuyta wiñachichun, mirachichun, sinchiachichun. Chashna sumaqta kawsanatami ñukanchikka munanchik. Chashna kaqpika ya Diosta mañana oracionka ya Dioswan apanakushpa rimana apanakushpa parlanakunami. Kikin ñuka ya Diosta mañashpaka rimakunchikmi ya Dioswan. Y paymi ñukanchikta kanin kankunaka mana paykuna shinachu kanakankichik. Paykunaka tukuy gentekunapa ñawpaqpi rikurinallatami sustarinkuna mashkankuna. Ninmi sinagoga wasikunapi. Y kaymi kan iglesiapi. Chaypo washa kanin ñan muyundikunapi, may trabajopi, maypi kashpapish nitukunchik. Ñukanchikka chashna shukti gentekunapaq ñawpaqllapi mañashpaka mana ñukanchik kashkatati rikuchikunchik. Ashtawantikka shuk maskarata churashpashina gentekunapaq ñawpaqpika mañanata yachanchik. Achka kutin ñukanchikka
kayta chayta ninchikllami rimanchikllami chasna kaqpipis mana tiyanchu shuk apanakuy kayta chayta kuy nishpallami rimanchik kayta chayta kuy nishpallami mañanchik ñukanchikka mana mashkakunchikka yadioswan shuk apanakuyta ministishka uralla huchuyanchik mañanchik chayka ashakamalla apanakuyllami y chaytaka yadioska mana munanchu kallaripika chinakaqpika Jesucristoka mana munanchu chayshina mañachun gentikunapa ñawpaqpi rikurinqapaqlla mañana kashkamanta rurana kashkamanta o imata paqtanqaraykulla mañantaka mana munanchu mana chaytaka ruachunninchu kishpichi Jesucristoka chinallatik verso 6pi San Mateo 6pi nin ashtawanpish kan mañashpaka kanpak wasiman yaykuy punguta wichkari chaypi kanpak yayataka pakallapi mañay kanchashna pakallapi mañashkamantaka pakallatapish rikuq kanpak yayami tukuykunapa ñawpaqpi kan mañashkataka kunga kikin ñuka pakalla yadiosta mañashkami tukuy gentikunapa ñawpaqpi mañanataka llapikshina pakaqshina kanakan shinapish kay punllakunapi tukuy gentikunapa ñawpaqpi mañanallata sustarinchik o chayllapi mañanchik shinapish kaypimi rimakun ñukanchik pakalla ñukanchiklla yadioswan mañashka pi mana rikukuqpi mañashka ashtawanka pakana llapina kashkata shuktik gentikunapa ñawpaqpi mañanataka chashna kaqpipish imashinatik huchuyashun kaypimi rikunchik Jesucristoka tukuykunapa ñawpaqpi mañanataka mana chaskishkata paymi nin ñuka kanwan rimashanini kanllawan mana tukuykunapa ñawpaqpi mana tukuykunawan kanwan ñuka rimashanini kanwan ñuka parlashanini nikunmi kishpichi Jesucristoka yaya Dioska shinapish imalayatik paypaqman huchuyashun imalayatik paywan rimashun ninmi kanpak wasiukuman yaykuy wasiukuman yaykushpapish kutin chu uchilla cuartoman yaykuy nin chaypimi ñuka kanwan rimasha nin kanllawan yaya Diosta mañanaka Bibliapika shuk tandanakuymi kanni tukuni yaya Dios nikun ñuka kanmanta uyashanini shinallatik ñukamanta kanpish uyanami kanki nishpa nikshinami kan rikuchinami kanchik yaya Diosta mañanaka mana karkachu shuklla rimana mana karkachu ñukanchiklla rimarina yaya Dioska uyachunlla ashtawanpish Diosta mañanaka karkami shuk parlanakuy achka gentikunami yuyanchik Diosta mañanaka rimanalla kashkata ñuka rimasha chaymantaka Dios uyachun Dios kutichichun ñuka mañashkata mashna kutin Diosta mañashpaka paywan shuk apanakuytami charinata uñachinatami mashkana kanchik yaya Dioska ñukanchikwan rimanata munanmi rimashaninmi chaymanta kanpak wasiukuman yaykuy chi uchilla cuartitoman yaykuy chaypi wichkari chaypimi ñukaka kanwan rimashanin mana pi shuktikkuna uyachun kanllawan rimashanini ama ima bullakuna tiyachun ñukanchik parlanakuypika kashkatatik rikuqpi kashkatatik yurikpika kikin ñuka yaya Diosta mañaytukunchik tukuy gentikunapa ñawpaqpi chaypika mana ñukanchikllatik kay tukunchikchu shuktikkunapa ñawpaqpi Diosta mañakushpaka llusanchikmi mana ñukanchikka kashkatatik willaytukunchik ashtawanpish ñukanchikka shuktik gentikuna chaskipaqllata shuktik gentikuna uyaypaqllatami rimanchik mana ñukanchikka ñukanchiklla sapalla yaya Dioswan pakalla chuchilla cuartitopi wichkarishka shinaka kashkata imata mana pakashpa willaytukunchik rimaytukunchikchu ñukanchiklla pakalla kashpaka rimaytukunchik parlaytukunchik ima allita ima mana allita ima hatun llakikunata ñukanchikpi tiyashkata anchuchinkapaq laduyachinkapak mana imata pakaytukunchik kashkatatik rimaytukunchik mana pi ashtawan uyakun yaya Dioswan rimakunchik payllawan parlakunchik chaymantami nikun chay uchilla cuartitoman yaykuy y punguta wichkay shinashpaka rikuytukunchik kaymantami maybalik kan ñukanchiklla yaya Dioswan parlana ñukanchiklla paywan rimana shinallatik yaya Diospish ñukanchikta rimashanin kikin nitukunki imalayatik Dioska rimanka chaypimi yaya Dioska ñukanchiklla wichkarishka chay cuartitopi rimayta kallarin ñukanchik ukushunkuman rimayta kallarin mana kungarina kanchik kikin ñuka kimsa partitami charinchik espíritu, alma, cuerpo y chashna Dios riman ñukanchik espirituman rimakun yaya Diospakshimi Apóstol Pablo rimashpa 1 Corintios 2:9pi shina kaqpipish Dios kishkachishka llapitaqmi kashna nikun pi mana rikushkata pi mana uyashkata shunqu llapipish pi mana yuyashkatamari Tayta Dioska payta huyaqkunapaqqa allichishka nikunmi yaya Dioska yachaqchayallishaninmi paypaq espirituwan chaymantami yaya Dioska kikinllawan ñukallawan rimashanin kikinlla ñukalla imawanchari makanakukunchik
Imapichari manchakunchik, imapichari mana allita kawsakunchik purikunchik. Chayta imashina chimbapuranata rimanga, rikuchinga, yachachinga paypak espirituwan. Dioska mana munanchu ima shuktikkuna ñukanchik yuykunata pandachichun muspachichun. Ima shuktik mana allikuna mana rimachun sakisha ninchu. Chaymantami nin tukuymanta laduyay, anchuri, wichkari kanllawan rimashanini nishpanikun. Chaypimi ñukanchikka kashkata rimaytukunchik, kashkata rikuchitukunchik. Chaypimi nikun ya Dioska ñukaman asha tiempo takuy, kanllawan rimashanini nikshina. Y rimangami paypak shimiwan, shinallatik rimanmi paypak espirituwan, ya Dioska chayshinami riman. Ashtawan Diosta mañana manta rimashpa yachachishpaka, kankuna mañashpaka ninmi kay verso 7ta. Kankuna mañakushpaka ama chayllatata kutin rimarishpa mañichikchu. Diosta mana kazuqkunallami chashna mañakpika Dioska uyangami yuyashpa kutin chayllatata rimarishpa mañankuna. Achka gentikuna yuyan chayllatatik kutin rimarikpika chay nishkataka kazunga, chay nishkataka uyanga, ñuka nishkataka kutichinga yuyanchik. Ashtawanpish nikun shuk alli tananakuyta charishanini. Chaymanta nirka punguta wichkay. Chaymanta nirka tukuy imakunata anchuchikanmanta kanllawan kashanini tukuyta. Y chaymanta nin kanbak yaya pakallatapish rikuk yayaka tukuy gentikunapa ñawpakpi rikuchinga kan imata suyakushkata. Kutichinga, uyanga, rikuchinga nin shuktikunapa ñawpakpi. Kanlla mashkashkamanta payllata pakallapi. Pakallapi Dios kanman rimashkata kazushkamanta uyashkamanta. Chashnami ñukanchikka shuk apanakuyta wiñachinchik, sinchachinchik. Nishunchari, shuk muso, shuk solteritata munashpaka, payka mana mashkangachu tukuy gentikunapak manchanay gentikunapak ñawpakpi kanata. Kuytami ruranga tukuy gentikunamanta laduyashpa karuyashpa chay solteritallawan kanata. Chaytami munan payllawan apanakuyta charingapak, payllawan parlanakungapak, rimangapak. Chayshinami ñukanchikpish rikunakanchik, munanakanchik, yayawan apanakuyta charinata. Mana ñukanchikka rikunachu kanchik shuk kawsaq Diosata, ashtawanka rikunami kanchik ñukanchik yaya kashkata. Chaypimi ñukanchik imashina kayka chikan kanga. Verso 8pi nin ama paykuna shina mañichikchu, kankunapak yayaka, kankunapak imalla illashkataka, kankuna manaraq mañiqllapitik ña yachanmi. Chay mana kriq gentikunaka manariq chay yayata charishkamanta, manariq yayata riqsishkamantami chashna rimankuna mana shuk apanakuyta charishkamanta. Kunanka ñukanchik hatun Dioska hawapachapimi, kanbaq yayaka yachanmi kan imalla ministishkata manariq tapukpi, manariq mañaqpi. Ñukanchikka mana mañanchikchu ya Diosta payman willangapak, payman yachaqchachingapak. Tukuy gentikunami mañanchik Diosman willangapak. Chashnakaqpipish ya Dioska ninmi ña yachani kan imalla ministishkata, kan manariq shimita paskaqpi ñuka ña yacharkani imata nina kashkata. Shinakaqpika nitukunchik pay yachan ñuka ima ministishkata. Shinakaqpika imamantatik nina kani, imamantatik mañana kani. Yachan ñuka imamanta sustarikuni, yachan ñuka imata yuyakuni, yachanmi imawan maypi ñuka makanakukushkata. Shinapish ñukaka imamantatik mañana kani. Chika ñukanchikka shuk apanakuytami wiñachina kanchik, sinchiyachina kanchik. Ya Dioska munanmi ñukanchik payta huyashkata. Ya Dioska munanmi ñukanchikka paywan apanakuchun. Mana suyanchu ya Dioska paymanta imata chaskichunlla, pay kutichishkata ñukanchik chaskichunlla hapichunlla. Payka kikinwan ñukawan shuk apanakuyta charinatami munan. Payka nikunmi yachashanini imaleatik kanka ñukata huyanki. Atka gentikuna shamunkuna ya Dios manta bendicionta chaskingapaklla, bendiciashka kangapaklla mañankuna, huchuyankuna. Mana ñukanchikka bendiciawi ninkapakllachu huchuyana kanchik ya Dios pagmanka. Chinakaqpika ya Dios nitukun sakisha paypak saludpi ministikunata charichun, kullkipartepi ministikunata charichun, trabajopi ministikunata charichun, apanakuykunapi ministikunata charichun, yuyikunapi munaykunapi ministikunata charichun. Chay ministikunata apachun sakisha. Chika chashnallami ñukataka mashkanga, chashnallami ñukamanka asha tiempo takunga nin. Tukuykuna yachashkami, kikin ñuka alli kashpa, mana ungushka kashpa, kullkita charishpa, trabajota charishpa, negociota charishpaka, mana sustarinchikchu, mana yurinchikchu, shuk tiempota ya Dios munkungapaq. Chaymanta ya Dios wakinpi sakin ima ministikunata charichun, chashnalla kutin paypaqman huchuyana kashkata yachashkamanta. Ima ministikunata charishpa, ima llakikunapi kashpami Diosta kuyurinchik y paymanka tiempo takunchik. Tukuykunami yuyanchik, ñukaka mana yallitik millichu kani, allimi kani. Chaymanta mana ministinichu ya Dioswan rimanata. Chaymanta ñukaka mana ñuka cuartota wichkarishpa paywan parlanata ministinichu.
ñuqaqa kashpana kani, ñuqaqa kay chay rurikunawan junta kani ninchikmi. Chaymanta ñukanchikqa utkashpa ninata yachanchik. Dios lo pague, bendiciawe, cuidawe, ayudawe, chayllata ninata yachanchik. Chayka mana allichu. Ashtawanpish Diosqa nikun kambaq tiempota kuy ñukaman. Ñukami kawan shuk apanakuyta charishanini, sinchiachishanini apanakushun, riksinakushun nikunmi. Achka kutin chaymanka chay tukunchikmi kambaq ñukapaq necesidadkunamanta. Kan ñuka llakikunapi problemakunapi kashpa chaypi khuchuyanchik Diospaqman, chaypi tiempota kunchik uyankapaq pay rimashkata y ñukanchikpish payta rimanchik. Imashinatik kayka kan, manarik kikin mañakpi ñami yacharka, ñami yachan Diosqa. Wakinpika Diosqa imata mana suyashpa imakunatapsh ruytukun, paqtachitukun. Kutin wakinpika Diosqa suyanmi kikin ñuka imata rurachun. Chasnami Diosqa kutichin y chaymi kan Diospaq munay, Diospaq voluntad. Chaymanta Diospaqshimi Bibliapika nikun tukuy imamanta mañaychik. Shinapish mana yachanchikchu Dios kutichina kashkata, uyana kashkata, mana kashpaka imata runa kashkata. Kutin wakinpika ñukanchik mañachun suyan. Ñukanchik kallaripi paginichun, kallaripika kasuchun Diosqa suyan. Chaypimi Diosqa imatapsh ruranqa. Chaymantami Diospaqshimi Santiago 4:2 pika nin imata munashpapish mana charingichikchu. Wañuchishpapish shuktaqkunapaqta munashpapish mana imata hapi tukungichikchu. Kichushatik nishpa makanakukushpapish Diosta mana mañashpamari kankuna munashkataka manata hapingichik. Diosqa ninmi ñukanchiktaka ñuka yachanimi imata rimanamun shamushkata. Imata mañanamun shamushkata ñukaqa ñami yachani. Shinakaqpipish shamuylla. Ñukaqa munanimi shamuchun rimanamun. Kan manarik mañakpi imata runataka ña yuyarirkani. Shinakaqpika shamuy. Shinakaqpika kanpaq kawsayta ñukaman kuy. Ñukapi charire, ñukapi shuyashpakati, asha tiempota shuyay. Chasnaka ñuka kan mañashkata kutichisallami, uyashallami. Ñuka huyayta rikuchisallami nin. Diosta mañanapika tiyanmi poder. Y chaytaka Diosmi munarka. Shinapish ñukanchik mañanaka apanakuyta charishkamanta kanakan. Chasnami ñukanchikka Diospaq munayta, Diospaq voluntadta rikuytukunchik, apamuytukunchik ñukanchik kawsayman. Diospaqshimi Bibliaka rimanmi Dios mana musuqyaq, mana shuktiyaq kashkata. Sarunpish kunanpish wiñipaqpish payllatakmi kan. Payka mana shuktiyanchu. Chasnakaqpipish Diospaqshimi Bibliaka rimanmi paypaq yuyaypi shuktiyay tukushkata. Éxodo capítulo 32 verso 14 pinin chashna mañakuqpimi mandak Diosqa pay aqllashka Israelkunata llakichisha nikushka kashpapish mana llakichispa sakirirkalla. Shinallatik Jeremías 26:19 pipish nin ashtawanpish pay hatun mandakqa mandak Diosta manchashpami mandak Diospa ñawpaqpi mañashka. Chashna mañaqpika mandak Diosqa paykunata llakichishami nikushka kashpapish harkarishpa mana llakichirkachu. Chay podermi tiyan Diosta mañanapi. Amos capítulo 7 verso 2 manta 3 kamapish nin chay langostakuna ñalla tukuyta mikukukta rikushpami ñukaqa mandak hatun Diosa perdonawaylla yaya Jacobpaq wawakunaka ashallamari pitak ayudangari nishpami mañarkani. Chashna mañaqpika mandak Diosqa achkata llakirishpami shinashpaka mana llakichirinichu nirka. Kikin ministingichu Dios kikinta uyachun, Dios paypaq yuyaypi shuktiyachun, ayudachun, bendiciachun, perdonachun ministingichu. Kikinpaq salud pichari llaki kangi. Kikinpaq kushki pichari llaki kangi. Kikinpaq kawsay pichari, apanakuy pichari hatun llaki kangi. Shinapish perdonta mañay, kapari, paymi mushuyachitukun, shuktiyachitukun, kampitukun. Kikinpaq ñukapaq llaki shamuna kaqpipish Diosmi llakishpa perdonanga, ayudanga, mushuyachinga, shuktiyachinga, bendicianga paypamun huchuyaqpi, kaparikpi mañaqpika. Ministingichu Dios paypaq yuyayta shuktiyachichun? Diosqa ninmi mañay. Chay mañayka ñukanchik Diosun apanakushkamantami kanakan. Chaypimi rikuytukushun Dios tukuyta ruytukushkata. Chaypimi rikushun Dios imatapish mushuyachi shuktiyachi tukushkata. Imata ruasha nikushka kashpapish shuktikta ruytukunmi kikin ñuka mañaqpi, kikin ñuka paywan apanakuqpi. Chashna kaqpika ama sakichu imakunapish chashna katichun. Ashtawantikka Diosqa allichirishkami kan mushuyachingapaq, shuktiyachingapaq, cambioskunata apamungapaq. Chaymanta paypaqman huchuyashun, mañashun, ayudachun, llakichun, paypaq huyayta ñukanchikman rikuchichun. Llakichisha nishka kashpa, castigasha nishka kashpapish Diosqa llakitukun, huyayta rikuchitukun, perdonaytukunmi. Tukuchinkapaqqa rizashun San Mateo capítulo 7 verso 7. Diosta mañaychik, payka kungami. Mashkaychik, hapingichikmi,
Wasiuknichik payka punguta paskangami. Paypish mañajka chaskingami, mashkajpish hapingami. Wasiukniktapish yaykuchingami. Mayjam kankunataq tandata kambaq wawa mañajpika rumita kushkangichik. Chalwata mañajpika kulebrata kungichik. Kankuna mana alli kashpapish kankunapaq wawakunamanka imatapish allikunatami kungichik. Hawapachapi kaq kankunapaq yayakarin payta mañajkunamanka ashtawan yalli allikunatamari kunga. Ya Diosmi allikunata kushanin, ya Diosmi allikunata ruranga payta huyaqkunapaq. Shinallatak paypaq propósitowan kayashkakunapaq. Mashkashun Jesucristowan shuk alli apanakuyta. Ichashna ñukanchik ministishkakunata apamuy tukunchik. Shuk pakalle lugarpi paywan rimangapaq, paywan parlangapaq. Chaypimi Diosmanta uyashun, shinallatik Diospish ñukanchikta uyangami. Ya Diosta mañanaka mana kanchu shuktikkunapak ñawpaqpi rikurinalla. Diosta mañanaka Dioswan apanakushpa rimana parlanami kan. Ya Dioska ninmi kikin ñuka shuk apanakuyta mashkaqpika ñukanchikka allimi ocupashun Diosta mañanata. Mana ñukanchikka kayta mañangapaqlla paqtangapaqlla cumplina kasqallamantachu mañashun. Payka nirkami ama chay mishkishimi hayak shunqukuna kaychikchu. Shinallatik payka mana uyasha ninchu shuklla yanga shimikunallata rimashkata. Ashtawanpish payka ñukanchikwan parlasha rimasha nin. Ñukanchikta uyasha nin, shinallatik paypish ñukanchikwan rimasha nin. Ñukanchik mañashkakunaka mana ñukanchik ministi urallachu kanakan. Ashtawanpish tukuy horas tukuy punlla yayawan apanakuytami wiñachishpa, mirachishpa, sinchiachishpa katinakanchik. Shinakaqpika ñukanchik yuyaypi charishun. Mana ñukanchikka mañana kashkamanta mana alli yuyarishpa, mana entendishpa imalayapish mañanallachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka allitik yuyayta churashun. Mañangapaq ishpichik Jesucristo yachachishka shina. Chashnami ñukanchikka kay pacha kay mundo ministikunmanka hawa pachamanta ayudata apamuy tukunchik. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.